Bosnu i Hercegovinu su u maju pogodile najteže poplave u posljednjih 120 godina. Poplavljeno je više od 6000 domaćinstava, odnosno preko 1 milion ljudi je pretrpilo posljedice. Kada se razina vode u Olovu počela podizati, niko nije vjerovao u moguće razmjere opasnosti. Počelo je sve ujutru u 9 sati kada mi je prijatelj zovnuo da iznosimo računare iz internet kluba. Voda dolazi i glavno jezgra potapa sve zgrade prvog sprata. Nakon toga smo naišli slučajno na ljude iz rafting kluba koji su nas pitali da li možemo sa njima otići u dolu Solu, skrivaju da izvadimo stoku. Mi smo bili među prvima koji nas je uhvatila poplava. Mi smo se odmah angažovali. Počeli smo čišćenje. Da bi se pomoglo velikom broju ljudi u Bosni i Hercegovini koji su kao uzrok štete nastale poplavama izgubili izvor prihoda, stoku i usjev, pokrenut je Cash for Work program, finansiran od strane Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije i sproveden kroz UN program za ublažavanje posljedica poplava Danas za nas. Cash for Work rehabilituje lokalne biznise, obnavlja infrastrukture zajednica i doprinosi ponovnom uspostavljanju administrativnih usluga, uključujući u program oko 600 ljudi u 6 opština. Ovaj program sam čuo preko prijatelja koji je radio za opštinu i ovo Cash for Work je idealna prilika za mlade da zarade nešto, uspred pomoći lokalnoj zajednici. Prijavila sam se među prvih 5 sigurno, jer je bio kratak rok. To nama svima će predstavljati dodatno na kućni budžet. Mi smo inače vrijedni ljudi, hoćemo, ja mislim da se to i pokazalo, jer koliko nas se prijavilo, toliko ne mogu ispoštovati. Trenutno ovdje radimo drenaže, osiguravamo klizište u naselju, osiguravamo kuće koji su tu ugroženi. Radimo već par dana. Po veličini projekta možda 20 dana da ćemo još raditi. Se mora zaista duboko kopati da ne bi klizište na novo krenulo. Popucali su zidovi i potpornjakovi kuća. Međunarodna zajednica mnogo je pomogla svim gradovima, tako i našim, sa financijskim sredstvima i pomoći kako god su mogli. Svi god je trebalo bilo su tu. Ovaj projekat Cashwork je super gdje pomaže mladima da zaradi šta i zaposle se i obnovi lokalnu zajednicu. Program Cash for Work je prilika za zajednice da se povežu, prilika za ljude da zajedničkim snagama pomognu jedni drugima, da nauče cijeniti prave vrijednosti svojih prijatelja i susjeda, te da spoznaju važnost pružanja ruke onomu nevolji.